من ذا 41 حديث عن عبد الله قال عبد الله رضي الله عنه خبرت أيت سمعت أبي من أتي من إشتمدي بريدة يقول أيت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من دي الله من إشتنن صلى الله عليه وسلم بواجب إتكان إشتم خمس لا يعلمهن إلا الله biz bu hadisni oldik lekin inshaalloh qabotlab o'tarmiz. Besh narsa buning turida bor tek Alloh qina biladi. Allohdan boshqa shu besh narsaning bo'lasin bir kishida bir narsada bilmay. Kim narsa ol, kim iska tushiradi? Birinchisi, o'lim, shular. Qiyomat kuni o'lim. Ha? Ikkovi tag'in ishov qoldi. Nechik? Ishov yomg'ir qo'shin yo'q. İşini kaçırdınız. Tayyip. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, tegindirek. Besh narsa bunun turda bor tek Alloh qina biladi. Ya'ni bu yashirinti ilm bunun turda bor tek Alloh qina biladi. Innalloha indahu ilmus sa'ati yunazzil innalloha indahu ilmus sa'a. Birinchisi shundoqda Alloh subhanahu va taolo aytadi, innalloha indahu ilmus sa'ati va yunazzilul g'aysa. Shundoqda Allohning qiyomat kuni turida ilmi, qachon qiyomat turida kelajak. Hamul yağmurlar yağdırır. Ve yağlabu ma fil arham. Şulayık Allah subhanahu kişinin, xotin kızının kırsağında kim ekanini, yani bala turunda bile. Ve ma tedri nefsun maza taksibu gada. Ham bir kişi de bilmeyin iptaga nerse bulasın, nerse işleyeceğin. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Ham bir kişi de bilmeyi, bir can yeselmeyi, nindi jirde ulaşagın. İnna Allaha alimun habir. Şunlak Allah subhanahu da bilüşü bar nerseden de haberdardır. Luqman surası 34. ayet. Birincisi aytti, Allah subhanahu Kur'an bu ayette aytti, en birinci nerse Allah'tan ilim nindi sağa. Kıyamet günü. Şuna kadar kıyamet gününün qachon bo'lashini bor tek Alloh qina biladi. Agarda bugun alla qo'ylardan alla nindi faktlar keltirib turgan shu vaqtda, shu soatda, shu yilda oxir zamon dunyo bo'lajak deb aytsalar, bu narsa bu yolg'on. Chunki buning turida bor tek Alloh qina biladi. Hamul an turida bir kishi da xabar etmadi. Shulayq ikkinchisi va yunazzilul g'ays. Shulayq yomg'irlarning qachon yog'in, qayda, ko'pmi, nechik yog'asin kimgina biladi? Alloh subhanahu taolo biladi, Alloh qina biladi. Kimdir aytirgan mumkin, lekin biz bugun havo turishlarini qarab biz bilamiz, qachon ertaga qayda, bir kunga qayda yomg'ir yog'asin deb. Bular borsidan Alloh jibergan yomg'irning g'animatlarini qarab bizga xabar etadilar. Masalan, Alloh qaydadir yomg'ir jibergan, qaydadir yomg'ir yog'dirar ekan, anga sebepler jiberadi, bulutlar jiberadi. Ham endi shu bugungi priborlar, apparatlar shularni qarab, yaqincha yomg'irning yog'asini aytadi. Kim ayta olar? Masalan, bir kishi ayta olarmi? Ikkinchi, masalan, 26-yilda, masalan, avgust oyida, masalan, Qozon shaharida, Kirovskiy rayonida, shunday o'rinda shunun qadar yomg'ir yog'acak deb ayta olarmi? Yo'q, bir kishi ayta olmaydi. Mana kimgina biladi? Mana bordik Alloh qina biladi. Uchinchisi narsa bo'ldi? Ana qornida kimning ekanini bor tek Alloh qina biladi. Alloh qina biladi. Kimdir aytirgan mumkin. Mana biz bugun o'zidan qarab ananing qirsog'ida kim ekanini bor tek Alloh qina biladi. Kimdir aytirgan mumkin, bugun biz o'zlarga qarab malaymi, qizmi ekanini bila olamiz deb. Bila olamiz, lekin bu bolaning baxtlimi, baxtsizmi ekanini, ko'pmi yashayishagin, necha yil yashayishagin, qayda yashayishagin, qayda o'lashagin, kim bilasin, narsa oshayishagin, kim bila oladi? Bir kishi bila olmaydi. Shunga ko'ra Alloh subhanahu taolo 120 kundan so'ng kimni jiboradi? Farishtani jiboradi. Farishta tushib 80 kundan so'ngmi? 120 kundan so'ng. Farishta tushib 4 narsani yozadi. Birinchi, qachon o'lashagin, ko'pmi yashayishagin, ya'ni. Baxtlimi, baxtsizmi? Baxtlimi, baxtsizmi? Rizqin, ko'pmi rizqni oshayishagin, ham narsa? Ha? Nechik?
һәм гамәлләрен. Аңладыңызмы? Тагын бер тапкыр. Күпме яшәйшәген, гомерен, кайда уйлаячагын, бәхетсезме, бәхетлеме, ризыгын аның яза фәрештә төшеп. Шулай ук монысы өченче нәрсә булды. Дүртенче нәрсә булды, мәзә таксибугада, һәм беребез дә иртәгә нәрсә буласын беребез дә белми. Аллаһтан кала. Мәсәлән, шуңа күрә иртәгә әллә нәрсәләр планлаштырсак та, әгәр дә Аллаһ теләмәсә, бу без план корган нәрсәләрнең берсен дә эшли алмаячакбыз. Шуңа күрә иртәгә буласын бар тик Аллаһ кына белә. Һәм инде ахыргысы, кайда кемнең ничек үләсен бер кеше дә белми. Кайда кемнең ничек үләсен бер кеше дә белми. Моны бар тик Аллаһ кына белә. Шуңа күрә без менән хәтерисезме, кыямәт көне сәгатьләрендә дәрестә алдык. Кешенең үлер вакыты җиткәч, мәсәлән, кемгәдер, мәсәлән, кемдер кеше Татарстанда яши ди. Ләкин Аллаһ Субхану ва Тааля аңа язган үләргә, мәсәлән, кайдыр Мәскәү җирендә. Инде башка җирдә. Һәм инде үлем сәгате килеп җитәр алдыннан Аллаһ Субхану ва Тааля бу кешегә шунда ниндидер эш, ниндидер мәшәкать чыгарып, шул кеше шунда таба юл тота һәм шунда һәлак була. Ләкин ул моны турында беләме? Юк, моны турында ул белми. Моның турында ул белми. Аллаһу а'лам. Дәвам итәбез.